Mercedes Benz 90-жылы чыгарган. Коробкасы автомат. 155 мың сом сурап тур ушул Мерске. Арзаныраак Мерстерди тартып койгула деп сурадыңыздар эле. Арзаныраак карап тартып атабыз. 155 мың сом экен ушу. 130-140 сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Коробкасы автомат. 0770 77 05 77. Passat B4 96-жылы чыгарылган, кызыл түстөгү, универсал. Объем 2. Кыргызстанда жүргөн эмес экен ушул Passat. Жакшылап көрүңүздөр. Кыргызстанда жүргөн эмес экен бул машина. Баасы $3500. Бул жактарынан көрсөтүп беребиз сиздерге. Кыргызстанда эч айдалбаптыр. Номери 0555 25 26 26. Mitsubishi Space вагон. Объем 2.4, механика. Баасы $3600 экен. Кара түстөгү. CD мотор. $3700. 0779 28 37 46. Изгибин көрсөтөбүз. Mazda 626 оригинал 2001-жылы чыгарылган, объем 2. Баасы келишимдүү экен. Коробкасы автомат, газ менен алып жок бул машина. Универсал. Газ болсо көп муналар расход 2 эсеге бир аз арзаныраак түшөт. Газ менен айдагандардычы. Бензин менен айдаган караганда газ менен айдасаңыз 1 литр 2 литр эконом кыласыз. Телефон номерлери 0550 10 48 08. Nissan March'tan левый рулы бар экен. Көрсөтөбүз. 2003-жылы чыгарылган, пробеги 161 000 километр жүрүптүр. Объем 1.3. Баасы $3000. 0708 04 54 80. Маздa'нын 7 орындуун көрсөтөбүз. Левый рул. Объем 2. 2002-жылы чыгарылыптыр. Пробег 223 000 километр жүрүптүр. 07 77 менен 48 68 33. Дагы бир номерин көрсөтөбүз. 0555 77 02 32. Mazda Primesi. Объем 2, 2003-жылы чыгарылган. Баасы $3800. Нөл 0705 22 06 78. Nissan Primera универсал. 2003-жылы чыгарылган, объем 1.8. Баасы $3000. Коробкасы механика. Номери менен телефон номери жазылып тур, биз кийинки өтөбүз. Passat 93-жылы чыгарылган, объем 1.8. Баасы $130 000 сом.
150 ming so'm ekan, kechirasizlar. 150 ming so'm. Bu Passat'larga biraz sosyenası jo'qshiroq ekan. Döngülükleri все сезонка. Vurulgan jeri jo'q ekan. Audi A6 94-yilda chiqarilgan. Ob'yom 2.6. Bası $3500. Qo'shimcha 4 letniy titan döngülüklerimi qo'shib beradigan buni besi. 4 ta titan döngülükler bilan qo'shib beradigan. Chalib tushirsangiz bo'ladi. Mazda. Açılsın. Nissan demişler. Nissan Primeran universalı, ko'k tusdagi, 2001-yili chiqargan, ob'yom 2. Telefon nomeri 0770 66 25 88. Bası yozilib turibdi, hozir basini so'rab ko'ramiz. So'ning basi qanchamiz? 200 atam. 200. To'g'ri terjini qancha berasiz? 180 ga berasiz, ha? Salonlarni namını tapib qo'yiladi. Salonlar joqlarini. Shunday topamiz. Tushunarli. Probek 297 ming kilometr yuribdi, ha? O'sha. Basi 200 ming so'm so'rabdir. 180 ming so'mga beradi ekan. Ko'ringizlar. Mercedes-Benz 93-yili chiqarilibdir. Ko'ringizlar. Titan diskada, letniy. Коробкасы avtomat, 250 ming kilometr yuribdir. Ob'yom 2.2, basi $4000. 0701 26 62 36. Mercedes-Benz ob'yom 3.2 yili 95-yili chiqarilibdir. Коробкасы avtomat. Basi $3800. Şu Mercedes'dagi millionni ko'p so'ragan sarayda shuni ko'rsatib qo'yib o'tamiz. Ortida zadniy kamerasi da bor ekan bundan. 3.2 Şinalar yaxshi. 07 nomeri Megacom 0500 30 10 00 $3800. Arzon. Ko'ringizlar shuni. Bu yerda daha bir Mercedes ko'rsatamiz. Ob'yom 2. Basi $2800 so'rab turib shu Mercedesga. Коробкасы mexanika 0706 99 40 77. Passat B3 universal qizil tusdagi 91-yili chiqarilibdir. Qizilning og'irligi jeri yo'q. Sosteniyasi yaxshi.
Bası kelişimdi 0551 15 04 40. Evet dostlar, bu çalışta şunda çalışmalı. Davamını atağız.